Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je nakon razgovora sa ministrom inostranih poslova Indije rekao da su ruska i indijska strana razgovarale o zajedničkoj proizvodnji naoružanja. Detaljno smo razgovarali o stanju i izgledima za vojno-tehničku saradnju, uključujući zajedničku proizvodnju savremenih vrsta naoružanja, rekao je Lavrov. Indija će nastaviti da kupuje rusku naftu jer je to povoljno za zemlju, saopštio ministar spoljnih poslova posle sastanka sa ruskim kolegom. Naša je osnovna obaveza da osiguramo da indijski potrošač ima najbolje mogući pristup međunarodnim tržištima nafte i gasa po najpovoljnijim uslovima. U tom pogledu smatram da nam funkcionisanje odnosa između Indije i Rusije donosi korist. Dakle, ako od toga imamo korist, nastavit ću sa tim, rekao je ministar Jai Shankar.